burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara isa n'iyabaye akarande, nyamara nk'uko Sugira Miley abivuga mu isesengura ryimbitse, abaturage b'iyi ntara ndetse n'abayobozi b'ihuriro rya AFC M23 bageze aho basobanukirwa ukuri kubabaje. Ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ubuzima bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta gaciro bufite uramutse ugereranyije n'amabuye y'agaciro n'umukungugu byo mu birombe bya Rubaya n'ahandi. Uku kuri gusharira kugaragazwa n'ibikorwa byinshi byirengagijwe n'amahanga. Urugero rugaragara ni urwa Christine Gino, ngira ngo murabyibuka neza, mu gitero cyabaye ejo bundi aho indege zitagira abapilote za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya FARDC zagabaga igitero ku mujyi wa Goma ndetse zigahitana uwitwa Karine Buse, ariko hari utaravuzwe ndetse utaragaruzweho cyane nubwo ibitangazamakuru byamuvuzeho ubwo igitero cyabaga. Christine Gino ntabwo igeze avugwaho. Uyu mugore rero wishwe, ibitangazamakuru mpuzamahanga ntibyigeze bimuvugaho ndetse n'ibyo mu gihugu cye cy'amavuko byaricecekeye. Nta zina rye ryavuzwe, nta nubwo abamwishe bakurikiranwe. Si we wenyine kwibagirwa byabaye nk'itegeko. Laurent Derivo, inzobere mu by'ikoranabuhanga ukomoka mu Bubiligi wakoreraga umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, yiciwe i Kinshasa mu mwaka w'ibihumbi 2023 ubwo yakoraga iperereza ku buriganya bwavuzwe mu matora yo mu Kuboza 2023. Leta ya Tshisekedi yatangaje ko yiyahuye, ariko ibihugu by'i Burayi ntibyigeze binagerageza gusaba iperereza ryigenga. Amezi make ashize, umujyi wa Goma washyinguye abaturage basaga 10 bishwe n'ibitero by'indege zitagira abapilote drones mu gace ka Masisi Centre. Ibi byose byabaye nta gihugu na kimwe cyo mu burengerazuba bw'isi muri ibyo byita abarinzi b'amahoro n'uburenganzira bwa muntu kigeze kigira icyo kinenga kuri guverinoma ya Kinshasa. Muri uku kwicecekera kw'amahanga, amahitamo asigaye nabiri gusa: gukora igikorwa cyangwa kwibera mu bwigunge. Kugira ngo kugira icyo AFC M23 ubwacyo yakora ndetse n'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba bagira icyo bakora. Ku gice cya AFC M23 cyangwa ku ruhande rwayo, bavuga ko ikihutirwa kuruta byose ari ukurinda abasivili ibitero by'ihuriro bise iry'abakozi ba jenoside rigizwe n'ingabo za leta FARDC, inyeshyamba za FDLR, ingabo z'u Burundi, abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'imitwe yitwara gisirikare izwi nka Wazalendo. Sabo gusa n'abandi basirikare benshi ibihugu bitandukanye nka Tanzania, Angola ndetse n'abandi bose bakomeza kuza kubafasha muri imirwano. Tuvuye kuri igitero cya Goma ndetse no kwirengagiza amahanga, nyine akirengagiza ibyahabereye, usibye kiriya gitero akirengagiza ibijyanye n'abantu bakomeza kugenda bicwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abanyamahanga n'abandi batandukanye n'abanyagihugu. Reka twerekeze noneho kubikomeje kuvugwa magingaya ni Uvira. Umwuka mubi watangiye gututumba ubwo guverineri w'intara y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi yagarukaga i Uvira avuye mu murwa mukuru Kinshasa. Mu minsi ibiri ishize ntiyazanye amagambo y'amahoro, yaje afite amabwiriza akomeye yo gutegura no kugaba igitero simusiga ku birindiro bya AFC M23. Nangiriha kugira ngo mwumve neza ibiri kubera muri Uvira, ibiri kubera muri kiriya kibaya cya Ruzizi, kugira ngo mwumve neza uko ibintu byifashe. Ibi byatumye mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Werurwe, ingabo za leta FARDC zifatanyije n'inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo barimo ingabo z'u Burundi bagaba ibitero bikomeye mu gace k'ikibaya cya Ruzizi. Imirwano karundura ikaba yaratangiriye mu byaro bya Kabunango na Runingu biherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Martin Mafiliki, umuhuzabikorwa y'imiryango itari iya leta, Nouvelle Société Civile Congolaise, muri ako gace yemeje ko impande zombi zari zakomeje kwiyongera, bakomeje gukaza imbaraga, ukuvuga ngo bari kugenda begeranya imbaraga mu kibaya cya Ruzizi. Urusaku rw'imbunda ziremereye nizoroheje rwatangiye kumvikana rutera ubwoba bukomeye mu baturage baturiye umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Undi muturage ukurikiranira hafi iby'uburenganzira bwa muntu yongeye hati imirwano ikomeye iri kubera mu kibaya cyerekeza Kabunambo na Sange.
reka noneho tujye ku isibaniro mu kibaya cya Ruzizi n'ifungwa ry'umuhanda LN5. Uko amasaha yagendaga yicuma, isibaniro ryakurikiranaga mu tundi duce. Imirwano ikaze yumvikanye Biriba, Kastambula na Runingu. Ingabo za leta n'abambari bazo bashaka kwirukana AFC M23, ariko ibintu ntibyagenze uko bari babyiteze cyangwa uko bari babiteganyije nk'uko inyeshyamba zabitangaje. Iyi ikaba yari intambara yeruye yagabwe n'ingabo za guverinoma. Iyi mirwano yagize ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abaturage no ku bucuruzi, kuko umuhanda wa kaburimbo wa 5 LN5 uhuza umujyi wa Bukavu n'uwa Uvira wahise ufungwa burundu. Nta modoka zashoboraga gutambuka, abagenzi baheze mu nzira, naho abaturage batangira gushakisha aho bihisha urusaku rw'amasasu n'ibisasu byagwaga hirya no hino. Noneho reka tujye ku bijyanye no gusubiza inyuma igitero no kwigira imbere kwa AFC M23, ari nako kwateje ibibazo. Ukumva ibitangazamakuru byinshi biri kuvuga, ukumva bari ku ruhande rwa leta Repubulika Demokarasi ya Kongo bari kuvuga. Reka twinjire muri yose, kuko ahantu niho uribuze gusobanukirwa neza ukuntu iyi ntambara, izi operation zagenze. Nubwo FARDC n'abambari bayo harimo ingabo z'u Burundi FDNB wazarendo n'abacancuro batangije igitero, bakaba bagikomeje mu rukerera, ntibabashije guhagarara imbere y'abarwanyi ba AFC M23. Mbere ko dukomeza amakuru angiraho nuko AFC M23 nayo yongeye abasirikare muri iki kibaya cya Rusizi, aho nayo yazanye abasirikare benshi, ariko kugira ngo murayizi ko no mu mirwano ibitoroshye ibifite uburyo bukomeye cyane bujyanye n'ubutasi. Dukomeje rero, bikaba byarangiye urugamba ruyogoje. Abagabaga igitero cyangwa batangije igitero bafata icyemezo cyo gukora icyo bise ugusubira inyuma mu buryo bw'amayeri ya gisirikare, repris stratégique, ariko mu by'ukuri kwari ugukwira imishwaro bahunga. Ahagana nimugoroba, amakuru yizewe yaturukaga imbere muri AFC M23 nk'uko byemejwe n'umunyamakuru Rodriguez Katsuva uri i Toulouse mu Bufaransa, ariko akaba ari umwe mu bantu b'indani cyangwa mu bantu basura amakuru y'indani yizewe muri AFC M23. Yavugaga ati, ntabwo tugiye gufata umujyi wa Uvira, icyo twakoze gusa no gusubiza inyuma igitero cy'ubushotoranyi cya FARDC kugeza aho cyaturutse mu rwego rwo kurinda abasivili. Isubizwa inyuma ryatumye abarwanyi ba AFC M23 bagera ku marembo y'umujyi wa Uvira. Kugeza isaa 11 z'umugoroba, amakuru yavugaga ko bageze Ikilungu cyangwa Kalongi, agace kari mu ntera y'amasaha 4 gusa uvuye Uvira n'amaguru. Cyangwa murumva ko ari ahantu hato cyane, ahantu wagenda amasaha 4 n'amaguru. AFC M23 ikaba ariho yasubije abarwanyi nyuma. Murumva ko ari hafi cyane, ni mu marembo, nk'uko mu buryo bw'amakuru cyangwa mu buryo dutangaza amakuru tuvuga ngo bageze mu marembo ya Goma cyangwa ya Uvira. Uvuga ngo mu masaha 4 n'amaguru ni mu marembo ya Uvira. Kugera kwa AFC M23 Ikilungu kukaba kwakurikiwe no guhunga kw'ingabo za leta, byateye igihirahiro n'ubwoba bukabije mu baturage ba Uvira. Ariko ikibabaje kurutaho nuko abayobozi bakabaye bahumuriza abaturage aribo babaye abambere mu gupakira utwangushye bahunga. Nk'uko amakuru ari exclusive yakusanyijwe abigaragara, abayobozi b'Uvira batangiye guhunga mu bwihisho, bamwe berekeza i Bujumbura mu Burundi, abandi bahungira i Baraka. Kwiruka kw'abayobozi, guhunga kw'ingabo za FARDC ziyongera mu kivunge cy'abaturage, bikaba byaremye umwuka w'akavuyo, panique kadasanzwe kandi katari ngombwa. Umuntu yakwibaza ati, kuki abayobozi bari guhunga kare kose bene aka kagene? Mu gihe abarwanyi ba AFC M23 bagisigaje amasaha y'urugendo rw'amaguru ngo bagere muri Uvira, abayobozi bashinzwe kurengera abaturage no kuba aba société civile bamaze kwikura mu isunzu ry'umusozi, basiga abaturage babakene mu rungabangabo, ndetse n'abandi bayobozi nyine batandukanye bo muri Uvira.
inama y'ingirakamaro rero ku baturage b'Uvira mu rwego rwo kwirinda ko ibintu birushaho kuba bibi. Hari inama zikomeye zatanzwe na Rodriguez Katsuva, uwo munyamakuru ukomeye cyane, zigomba gukurikizwa n'abaturage bari Uvira muri ibi bihe by'amage. Hari ugukumira ihunga ry'abayobozi. Abaturage barasabwa kubangamira ihunga ry'abayobozi barimo gushaka kwikura Uvira. Ihunga ryabo niryo riri guteza ubwoba bukabije n'akavuyo mu baturage. Hari ukuguma mu ngo. Niba uri muri Uvira, inama nziza kuruta izindi ni uguhaha ibiribwa by'ibanze ukeneye, ukigumira iwawe mu mutuzo, irinde kujya mu kivunge cy'abahunga. Hari ukwirinda guhungira i Bujumbura. Ati ntugakore ikosa ryo guhungira mu Burundi, Bujumbura. Ibyo bishobora gutuma uhinduka ingwate. Ni ukuvuga ngo ukaba waba impunzi utabiteganyije kandi ukamburwa uburenganzira bwawe bw'ibanze mu gihugu cy'abandi. Hari ukumva ukuri kwibera ku rugamba. Ni ngombwa kumenya ko ubwoba bwatewe n'ingabo za leta zagiye kugaba igitero zikameneshwa. Abaturage ntibakwiye kwiruka bashwiragira nta mpamvu igaragara ibatera guta ingo zabo. Ugusoza rero, aya makuru yo mu mujyi wa Uvira yakomeje kuvugwa kuva ku munsi w'ejo, ariko bibaye ngombwa ko nayo nyinjiramo deep dive, nkayinjiramo neza kugira ngo mwumve uko ibintu bimeze. Muri iri joro umujyi wa Uvira waraye mu gihirahiro ku buryo bukomeye cyane. Umuhanda RN5 urafunze, ingabo zatsinzwe ndetse zivanga n'abaturage ziri guhuzagurika. Abayobozi bakaba bafashe inzira y'ubuhungiro, naho abarwanyi ba AFC M23 bakaba bategereje ku marembo y'umujyi bavuga ko intego yabo ari ukurinda abasivile aho kubigarurira. Iyi nkuru rero irongera kwibutsa isi ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ikinyoma, ubugambanyi n'indangagaciro z'abahanga bishingira ku nyungu z'ubutunzi, aho kurengera ubuzima bw'ikiremwa muntu. Ni igihe cyo gushishoza kugira ngo abaturage badahezwa mu icuraburindi ry'amakuru y'ibihuha n'intambara zitabafitiye inyungu. Umunsi mushya uri kugaragaza ukuri nyako kw'ikizaza muri Uvira. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane, inshuti bakunzi bacu, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.